Bila je jedna srpska princeza, koja je sa svojim roditeljima živjela u jednom dvorcu. Otac i majka su je učili najvažnijim stvarima u životu. Skromnosti, poslušnosti i požrtvovanju. Uvijek je svojim ponašanjem davala dobar primjer svom narodu. Izabrala je skromnog pastira za muža. Živjeli su srećno dok nije stigao jedan glasnik koji je nosio strašnu vijest. Dobra princezo, zadesila vas je strašna nesreća. U blizini je ljuti zmaj koji odnosi princezu. Jao, teško nama. Kakav je to ljuti zmaj? Dolazi iz daleka i još niko ne zna kako se može pobediti. Samo se zna da mu je glavni zanat da unesrećuje porodice. Ja moju milu princezu ne dam, nek nosi mene, a nju neće moći. Dobri prinče, protiv njega se čovjek ne može boriti i nikako ga oružje pogubiti. On ne želi tebe, izabrala je nju. Ko tebe glasniče šalje ova? Šalje me princeza iz susjedne zemlje i nju je želeo da odnese, ali se ona sa zmajem nagodila. I ti ga možeš hraniti svojom rukom i tako sebi sačuvati život. Ubrzo zatim dođe ljuti zmaj i stade sa princezom govoriti. Ja te, princezo, neću odneti, ako mi budeš iz svoje ruke davala hranu koju mi lično spremiš. A zašto zmaja želiš da te ja hranim? Hoću da vidim da li me se plašiš. Ako ti zadrhti ruka, neću uzeti hranu, već celu tebe i odvešću te sa sobom tamo odakle se nikad nećeš vratiti. Od tada je princeza po cijel dan gotovila hranu zmaju. On bi iznenada dolazio i jeo iz njene ruke. Tako ga je hranila punih 5 godina i nikad joj ruka nije zadrhtala. Sav se narod divio hrabrosti svoje princeze. A ona se svake noći molila Bogu. Gospode, daj mi da rodim samo jedno dete koje će me zameniti i voditi naš narod putem pravde. A onda se sa neba spusti anđeo i reče. Dobra princezo, Bog ti poručuje da ne možeš imati dete sve dok hraniš ljutog zmaja. Jer kad god uzme hranu iz tvoje ruke, on odnosi deo tvoje snage sa sobom. Onda ću prestati da hranim zmaja. Ako tako odlučiš, rodit ćeš dete. No čim ga rodiš, doći će zmaj, odneće te odavde. Više bih voljela da rodim čedo nego da ostanem dugo živa. Zapamti, dobra princezo, Bog te nikad neće ostaviti, čak ni kada te bude odneo ljuti zmaj. Sada je princeza znala šta joj činiti. Odlučila sam, voljeni narod. Neću više hraniti zmaja, a tebi ću, voljeni moj prinče, roditi čedo. Šta? Ali kćeri, zmaj će te odneti. Majko, ti si mu učila da ne treba samo na sebe misliti. Ne brinite, neće mene Bog ni tad napustiti. Kako ćemo mi bez ove princeze? Umjesto mene sa vama će biti moje dete, a vi budite poslušni i volite jedni drugi. Tako je dobra princeza prestala hraniti zmaja. Dobra princezo, gdje je moja hrana? Ljuti zmaj, neću te više hraniti, a ti me ne smiješ odneti dok ne rodim dete. Što? Zar zaista želiš da te nosim sa sobom? Da nisi možda počela da me se plašiš? Zato li nećeš da me hraniš? O, ljuti zmaje neznalico, nikad u životu nisam bila hrabrija nego sada. Upravo sam zato odlučila da rodim dete i kroz njegov život produžim svoj vek. A tebe ću tako pobediti. Moram ti priznati, princezo, da takvu hrabrost nisam odavno sreo. Takve su zmaje sve srpske majke. Da si umjesto mene izabrao neku drugu devojku i ona bi učinila isto. Čim rodiš dete, doći ću po tebe. A nakon 9 mjeseci princeza je rodila zdravog i lepog dečaka. Imala je njen osmeh i pametne oči. Čuvala ga je samo 39 dana i pevala mu najljepše srpske pesme i pričala najljepše srpske bajke. A najčešće mu je šaputala o skromnosti, poslušnosti i požrtvovanju. A 40. dana dođe ljuti zmaj i pošto se pozdravila od svoje porodice i svoga naroda, odnese je. Narod je tugovao za svojom princezom, a zmaj je želeo da provjeri da li je istina da su sve srpske majke hrabre kao dobra princeza. Zato je dolazio i drugim devojkama da ga hrane. No one su, poučene princezinim primjerom, rađale decu, ne plašeći se zmaja. Zmaj više nije imao ni snage ni hrane, pa je na kraju uginuo od gladi.
a sva srpska deca i dan danas pamte najvažnije majčine savete. U životu je najvažnije biti skroman, poslušan i požrtvovan.